I pozdrav svima, moje ime Saša i u ovom danas klipu igramo Super Krava. Evo, Super Krava. To je igrica koju mi kao trebamo da spasimo. Ovdje svet, ne sjećam se, bio sam prvi raz kad sam igrao. I ovdje piše please enter your name, ajde, Saša. Okej, samo hello Saša, click here, central player. Idemo start, ja imam Professor Duriati, a famous criminal, has escaped from prison. Meanwhile, on the farm in Sunny Valley, life was... But then, Professor Duriati came and seized the farm and through her network of informants, Super Cow heard and dashed off to save the... Dobro, znači, evo ja sam tako ovdje. Start. Samo ako znam. Evo, let's go. Chivosity, jump. Strelice, CTRL, isto jump. A ja bolje. A možda, ne možem vas D. Aha, znači moramo skupljamo ove pare. Ja sam ovo igricu pre... Okej, moram da nađem ovdje neku tipku. Buffen tipka. Kao što možeš vidjeti imamo 4 života. A jo, baš mi tići bilo sam. Dobro, option, samo dodam option, meni stvarno ovaj zvuk ne bira. Ja mislim da sad ljudi bolje. Izvinite ako vam se ovo sad smetalo. Jo da. Ne. Ne, jo. Znači, gledam mogu i na ovdje skoro, možeš bolje, ne znam, od Space, znači, ovdje ako želite ovu igricu snimam, pogledajte klip, onda si samo like, znači onda da još snimam, a se ne trebite komentar, ring hero, you're well, dobro. Okej. Znači, ko se biš, ja mislim da frižider, ne. Aha, ovdje, onda ovdje, dobro. Našli smo se. Ovdje samo pokupim. A što me ovo nervira, ovo neće, ako se ovo nervira, neće ovo još dugo trajati. Aha, evo, level komplet. Pobjeda! Snimi, ajde, možda 3 ovih dela. Tako da ovdje, onda kad ovo pobjedimo, onda ćemo ići na drugo. I onda sam tu zustio klip, onda ću ovo sljedeći sutra dan, može i danas ponovno snimati. I onda ti snimati ako vi želite. Znači... Oh my god! Šta ba sam onda pročitam. O, dobro je. Da, imamo znači tu neka kao puževi, ježevi se valjda ježevi. I mi moramo skačemo na njih. Ja sam uslužen skočio. Evo ovo sad čitati. A skoro je bila, šta? Ja, fuck. Gle. Ja sam se uplašio. Opa. Bam. Opalac, bam.
Ja ću paraziti, samo klip moram naš zelenim pa ćemo se javiti. Evo nas. Ako nisam pauzirao, možda samo nešto da uradim. Ako nisam pauzirao, valjda ste čuli. Ja sam trudio da ne čujete. Šta? Šta? Aha. A treba tu da saču. Ja sam stigla, tamo. Ovo će, znači, 24 požava i ovo će biti zadnja valjda, da. Biće zadnja, ja za klip ne trebam mnogo, ali da se, da, lift. Samo ovdje već vidim nešto. Znam i sam, ej. O, jo, moram da ga uništim. Opa, a vidi koliko stvari leti, znači. Šta, aha. Hop. O, to, srce. Šta? Uf. Dobro je. A kako će se puniti? Ja s njim govorim i dobro. Ajde idemo gore. Jebe. Izvinite ljudi ako sam opsao manjki za spolni, izvinite. Nisam žal da opsujem. Stvarno ljudi, izvinite ako sam opsuo, nisam želala stvarno. Toliko došlo. Moram dobro da obavijestim pažnju na puževe. Stvarno dobro imam sreće 5 života. Ne, pa štiću to majstore. Puže! Aha, ovo se ne mrda. I ljudi, prešli smo sva 3 levela. To bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ovaj klip ako se dobro zniste like. Share, komentar, subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Da.